salaina hambai जों तिनी पार्टी IPFT ताई पार्टी IPFT नि शाखा संगठन TNEA ताई IWFT और तीनटा संगठन नि बिसिंतै जीबी हॉस्पिटल तिनी करेजा बररक हम एकलाई तंगमान रक्षावै तिनी पार्टी नि कर्मी रक बरकना जों बिजित खानानि बागै फैका उइला नायखा जों मल्लाराय त्रिपुरा बनिफ्राय करमसारा बेलाय सिरियास अवस्था तिनी रोगी अपनी आगुलो शक्ति चरण Debbarma mana जों नायखा अजगाव इंटेंसिव केयर बरकना जों पार्टी IPFT ताई तिनी IWFT TNEA नि अंगै जे मानसाक जों बरकना बिथिबिरै फायनानि बागै बरकना जों बेखा ताक जों बंनि बागै बंनि गार्जेन रबो मालाय कक सालायका कायतोनि थानिवा जों सुरि साननाय बरकना कायतो नाकाथं ताई बरकना खंदिथं ताई जों तिनी पार्टी IPFT नि अंगै ताई तिनी जत साखा संगठन नि अंगै जे मानसाक सुबानान बागै ताई तुगै दङ ताई अब हायकै गरैजानो खंथिन त्रिपुरा सारक बरकना सुबानानि बागै जे नाय तंनाय नुगै तंनाय थावो नांगै तंनाय ताकते बहुत दं बरक फाय नायजाथं तिनी त्रिपुरा सारक आहायनो सेकरै मासे मानंया दुख कष्ट aboni bising kulum kesa corona virus no kirite जों तिनी असुक जगह सपायखा जेटा हॉस्पिटल लगत थांग्रा ग्यावङै तंबायो बाक्सा एकेबा मति रोगी रगो नायरा ग्यावङै दङ खायफानो जोंबो बरकमुनि सुबुंफानो जों हामजाकमानि बागै दफानो हामजाकमानि बागै दिन ताकते बुक संरकनो जों फायलायजाक अबा हायकैनो बसकांनि सालबो जों नायलाय थांनाय गोबावै थांनाय ताई नाय तंनाय खादोनि ताकते बुक संना गबकनानि मुचंगो नरगो तिनी भबिष्यतनि serai beri sela borok norok khainar khniwa tin dok norok khainar khniwa agui phaija dekhnai pabok nani musu bai chini jeng haino hai chini IPFT family ni members koram sorani Mulu Rani Tripura bokaisa bele wana ma sungse bingru bohong rok khuli tongo busago khuli tongo yak bai yak mungkai ekdom keram kai jengbono tini hospital kai nai pika ko nia jengbono orotu themangkha koram sorani theke maslin theke mono ni kulai district hospital abon theke jibi nia khorni dasa sopaika gai jengoro details doctor be kok salaika gai bono bini jenangmani bithi brai doctor sirnan chawo bo commitment khaikano bo carefully nanai doctor bibu ranjan das jomai jemalaini time to time bo jeng juga jogna khanai जों अबनो मुसुमो जे Mulu Rani Tripura बो 21 बोसोर निस्राय बोरै बोसा बो हामै बाजाथुं जे बरक तिनी IPFT फेमिलि नि नक निस्राय द तार माने जों अबनो सानना नायो जे त्रिपुरा सारक जेम तय बिरमा नाङै दंनाय जों पार्टी IPFT नि ngै बरनि बसकाङो बा बरनि कलगो जों बरनि बेकिं दंनाय Debbarma गाय अबो हायकेनो तिनी yang manik Debbarma ADC village phaching telemura arni bahino Sakti Charan Debbarma bokhai thanai koyekdin sikang vaccine namani thekeno bokhai ekdom osustongui thangka ekdom yakun bormali obostani thangba kya senseless obosta gai tini jeng orabo 3-4 din ka hospital e phai nai phai jeng onekta khakjangkha je bini vaccine namani pore tamno tingkha overdose jangkha ki abo ki nini tam sanai bono side effect jangkha aborok belekene wanakha tini phai belekene khatuman mangkhanke hai bo onekta normal ngi thangka kok saimangkha bini yakung jotono lora chora khlaimangkha obviously bo 90% recover ngi thangka jete correct din tongna nangnai bo recover man bagai jing belekene khakhtang khatini boni guardian ro malaika kai on behalf of party IPFT ngai jeng tinoro phaileka party IPFT TNEA te IWFT ni chini तीनटा संगठन मिलायै टोटली जों IPFT पार्टी नि IPFT फेमिलि नि बरक गाय जों बरक न अन बिहाफ अफ IPFT फेमिलि चिनि जे मानसाक बरनो जों बिथि बराय पाइनानि रां किसेमिसा चुबालायखा एवं बरक न हॉस्पिटल तंसाक तेबो जे चुबा जनामनि आबनो जों जे मानसाक बरनो चुबा जरनानि बन गार्जियन बक सालायखा